Pevaču Miroslavu Iliću se nedavno pogoršalo zdravstveno stanje nakon suđenja sa Mirjanom Antonović. Naime, on je pre nekoliko dana prisustvovao posljednjem ročištu u kom Devin Antonović pokušava da ustanovi da li mu je on biološki otac, zbog čega je podneo tužbu. S druge strane, njegova majka Mirjana Antonović, koja tvrdi da je Miroslav Devinov otac, bila je sprečena da ovog puta dođe. A iako sudska presuda još nije doneta, Miroslavu je pozlilo o povratku sa suđenja. Kada je stigao, pritisak mu je naglo skočio, bilo mu je baš loše, žalio se i na probadanje u grudima. Njegova žena htjela je da zove hitnu, ali on to odbio. Uzeo je terapiju i rekao da ne može da veruje da se ovim godinama vuče po sudu, naglašavši da je Antonovićeva mogla sve to da reši mirnim putem sa njim, ali pošto je navodno ona to odbila, on za to i beži od suda. S obzirom da je suđenje bilo zatvoreno za javnost, detalji se ne znaju, zaključio izvor, prenose mediji, pisanje je skandala. Miroslav se nije pojavljivao u javnosti previše od kada je počelo suđenje, a sve vreme je negirao da s Mirjanom ima dete.